Hello, mumeze mute? Itangazamakuru ry'imikino ni kimwe mu biri gutera imbere mu Rwanda, aho usanga umunsi ku munsi havuka ibitangazamakuru byigenga bitandukanye kandi bigerageza kwigarurira imitima y'abakunzi b'imikino. Muri iyi video tugiye kugaruka ku rutonde rw'abanyamakuru 10 ba mbere b'abahanga mu Rwanda, abanyamakuru bakora siporo neza, abasesenguzi, abogeza ruhago, mbese ni muri siporo, ni muri football, abanyamakuru bakora football b'abahanga hano mu Rwanda, hano mu rw'imisozi igihumbi. Wikikwa wijya kure. Iyi ni Vibes on the Top. Niba utarakora subscribe, kanda aho kuri subscribe maze twimanukire. Ku mwanya wa 10 turasanga ukurikiye imfura Eric Tony. Uyu munyamakuru amaze igihe kinini muri uyu mwuga, aho yandikiye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Ruhago Yacu, Rwanda Magazine ndetse na Igihe, ari naho abarizwa ubu. Ni umwanditsi wandika inkuru utasangamo ikosa na rimwe. Ikindi azwiho ubuhanga mu kwandika inkuru ndende ndetse no kwandika inkuru ku mikino iri kuba ako kanya, bizwi nka match live. Ibi bikaba bidakorwa n'undi mwanditsi wese, n'undi mwanditsi w'ibinyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda. Birumvikana ko ukurikiye imfura Eric Tony yihariye, afite n'impano idasanzwe, afite ndetse n'ubuhanga muri uyu mwuga w'itangazamakuru, akabi nabyo bituma aza ku mwanya wa 10 mu banyamakuru b'abahanga hano mu Rwanda. Naho ku mwanya wa 9 tuhasanga Rigugalus. Uyu munyamakuru kazi akorera ikigo cy'itangazamakuru RBA, by'umwihariko kuri televiziyo Rwanda RTV. Amaze imyaka 10 mu itangazamakuru, aho yakoreye KFM, Radio 10 and TV 10 Rwanda. Ni umwe mu banyamakuru kazi bazwiho kuyobora neza ibiganiro ndetse no gusesengura neza, akaba ari n'icyitegererezo ku bakobwa bifuza kuzavamo abanyamakuru beza. Birumvikana ko urabyumva neza ko Rigugalus ari umunyamakuru w'icyitegererezo, umunyamakuru kazi ukomeye kandi uri no ku mwanya wa 9 mu banyamakuru bameze neza, bafite impano idasanzwe, bafite ubuhanga muri uyu mwuga w'itangazamakuru hano mu Rwanda. Mwanya wa 8 turasanga umunyamakuru Hagenimana Benjamin Gicumbi. Uyu munyamakuru yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Radio Amazing Grace, Radio Ishingiro, Radio 10 bukunze kwita Radio DC, TV 10 Rwanda na Radio B&B FM Umwezi. Akaba ariyo radio abarizwamo ubu ngubu. Ni umwe mu banyamakuru b'abahanga mu kogeza umupira, kuvuga amakuru no gusesengura amakuru y'imikino ku mugabane w'i Burayi. Akaba asanzwe akora ikiganiro cyitwa Sports Bar gitambuka kuri B&B FM Umwezi kuva saa 12 kugeza saa 3 z'ijoro. Uwo ni Hagenimana Benjamin Gicumbi, mu banyamakuru b'abahanga bakora siporo hano mu Rwanda, hano mu rw'imisozi igihumbi. Mwanya wa 7 turahasanga Rugaju Rigane kuri urutonde rw'abanyamakuru b'abahanga bakora itangazamakuru mu bijyanye na siporo. Uyu munyamakuru yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Flash FM, Contact FM, Radio 1. Kuri ubu akaba akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Uyu munyamakuru akunda kumvikana mu kiganiro urubuga rw'imikino gitambuka kuri Radio Rwanda, kandi ni umwe mu bari kuzamuka n'imbaraga zidasanzwe muri uyu mwuga w'itangazamakuru, aho azwiho ubusesenguzi bwihariye, akaba asesengura neza adaca ibintu ku ruhande na gato. Ubu ni Rugaju Rigane ku mwanya wa 7 mu banyamakuru bakora siporo b'abahanga hano mu rw'imisozi igihumbi, hano mu Rwanda rwa Gasabo. Uwihanganye Ford ni uza ku mwanya wa 6 mu banyamakuru b'abahanga bakora siporo hano mu Rwanda. Uyu munyamakuru yamenyekanye kuri Radio and TV 10 Rwanda, kuri ubu akaba akorera B&B FM Umwezi. Akaba azwiho ubuhanga buhambaye mu kogeza no gusesengura imipira yo ku mugabane w'i Burayi. Asanzwe yumvikana mu kiganiro cya Sports Bar, kiri mu biganiro 5 bya mbere bikunzwe na benshi hano mu Rwanda. Uwo ni Uwihanganye Ford ku mwanya wa 6 mu banyamakuru b'abahanga bakora siporo hano mu rw'imisozi igihumbi, hano mu Rwanda rwa Gasabo. Ku mwanya wa 5 twasanga umunyamakuru Ikimenya Bose Rugangura Axel. Uyu munyamakuru umaze imyaka 10 irenga muri uyu mwuga w'itangazamakuru, yahereye kuri Radio Atlantic, anyura no kuri Contact FM na Flash FM. Kuri ubu akaba akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA.
Radio Rwanda. Rugangura Axel afatwa nk'umunyamakuru wa mbere wogeza neza umupira w'amaguru bigashimisha imbaga nyamwinshi y'abakunda ijwi rye riberanye n'itangazamakuru. Ubu ni Rugangura Axel ufite impano idasanzwe mu kogeza umupira w'amaguru, ufite n'ijwi ryiza riryohera abakunda football, riryohera abumva football kuri Radio Rwanda. Ni Rugangura Axel ku mwanya wa gatanu mu banyamakuru b'abahanga, mu banyamakuru beza bakora siporo hano mu Rwanda. Aho ku mwanya wa kane turasanga imfura yacu Jarick. Uyu munyamakuru wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Ruhago Yacu, Funny Club, Radio and TV 10 Rwanda na BNB FM Umwezi. Imfura yacu Jarick akaba ari n'umuyobozi wa BNB FM Umwezi. Azwiho ubuhanga budasanzwe mu gusesengura umupira w'amaguru ndetse ni umwe mu banyamakuru bazi gutara amakuru atazwi n'abandi banyamakuru. Ikindi arusha bagenzi be, buri kanya ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye abasha gushyiraho amakuru y'imikino kandi agezweho ku buryo byorohera umukunzi wa Ruhago kumenya buri kimwe kigezweho muri siporo. Uwo ni imfura yacu Jarick ku mwanya wa kane mu banyamakuru b'abahanga bakora siporo hano mu Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga Bayingana David. Uyu munyamakuru maze imyaka irenga 15 mu mwuga w'itangazamakuru yahereye kuri Radio Salus, aza gukomereza kuri Radio and TV 10 Rwanda. Muri 2020 afatanyije na mugenzi we Bagirisha Jado Castar n'umunyamakuru witwa Ntarindwa Theodore wigeze kuba vice perezida wa Kiyovu Sport, bashinze radio ya mbere mu mikino yitwa BNB FM Umwezi. Bayingana David azwiho kugira ubusesenguzi burimo amagambo arimo ubuhanga buhambaye, bikaba ari byo byatumye yigarurira igikundiro mu bakunzi b'umupira w'amaguru. Birumvikana ko Bayingana David ari ku mwanya wa gatatu mu banyamakuru beza, mu banyamakuru bafite impano, mu banyamakuru bashimisha abatega amatwi umupira w'amaguru ndetse n'urubuga rw'imikino hano mu Rwanda, by'umwihariko kuri Radio BNB Umwezi. Naho ku mwanya wa kabiri tuhasanga Sam Karenzi. Uyu munyamakuru yakoreye Radio Salus, akorera Radio and TV 10 Rwanda, akorera Fine FM, ubu ngubu akaba ari nayo abarizwamo. Buri gitangazamakuru yanyuzemo yagiye ahabwa inshingano zo kuba umwe mu bayobozi bakuru, bikaba bishimangira ubuhanga afite. Kimwe mu by'abakunzi b'imikino bamukundira, niwe munyamakuru wa mbere mu Rwanda umenya amakuru abandi batazi, akagira ubuhanga mu kuyatangaza neza akantu ku kandi nanone akaba ari za nkuru ziba zateye benshi amatsiko bizwi nka operation. Uyu munyamakuru ikiganiro urukiko rw'ubujurire bw'imikino akora nicyo cya mbere gikurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube, ndetse buri hantu hatangirwa ibitekerezo abakunzi b'imikino mu Rwanda, cyane cyane umukino wa football, bemeza ko Sam Karenzi akora kinyamwuga kuko adaca ibintu ku ruhande, bikaba ari nabyo byatumye ahora ku gasongero mu mwuga amazemo imyaka ikabakaba 15. Urabyumva neza ko Sam Karenzi ari umuntu urenze, ari umuntu usesengura neza, ari umuntu ucukumbura inkuru, ari umunyamakuru ufite ubuhanga buhambaye hano mu Rwanda mu banyamakuru bakora siporo. Ese urakeka ko ari nde munyamakuru ukora siporo uri ku mwanya wa mbere uhagarariye abandi hano mu Rwanda? Ko Rugaju, Rugangura ndetse n'abandi tumaze kubavuga, ninde ubayoboye? Ninde uri ku mwanya wa mbere? Ninde number 1? Ninde urenze? Ninde ufite impano? Ninde muhanga uhambaye kurusha abandi muri uyu mwuga w'itangazamakuru mu banyamakuru bakora siporo? Uhagarariye abandi ku mwanya wa mbere turahasanga Bigirisha Jean Dodier. Uyu munyamakuru akaba yaramamaye nka Jado Castar. Iyo uvuze iri zina buri muntu wumva radio ahita agutega amatwi kugira ngo yumve icyo uvuga kuri Bigirisha Jean Dodier. Ni umuhanga mu gusesengura umupira w'amaguru mu Rwanda no ku isi ndetse n'indi mikino itandukanye irimo volleyball, kuko yanayikinye igihe kinini. Yabaye umutoza muri uyu mukino ndetse anaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball hano mu Rwanda. Uretse kuba Jado Castar azwiho kugira amagambo arimo ukuri kwinshi, ni umwe mu bashinze Radio BNB FM Umwezi ndetse yazamuye abanyamakuru benshi, by'umwihariko abo bakorana. Niwe watumye baba ibihangaje mu byo bakora. Kugeza ubu ni icyitegererezo mu banyamakuru bose ba hano mu Rwanda, ndetse n'abana bifuza kuzagera kure muri uyu mwuga w'imikino bamufata nk'intangarugero. Niwe bafatiraho urugero rwiza mu banyamakuru beza, mu banyamakuru bazi gusesengura neza muri uyu mwuga w'itangazamakuru, cyane cyane mu bijyanye na siporo, mu gisata cya siporo.
abo ni abanyamakuru b'imikino 10 ba mbere b'abahanga mu Rwanda. Ni urutonde rwakozwe hakurikije uburambe bafite muri uyu mwuga w'itangazamakuru, uburyo bakoramo, uburyo ibiganiro bakora bikurikirwa n'imbaga nini, ndetse hakurikizwa n'uko bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho baba bakurikira ibiganiro by'imikino batanze ibitekerezo maze nabyo babishingiraho bakora uru rutonde. Ngayo nguko abo nibo banyamakuru 10 ba mbere bakora siporo hano mu Rwanda b'abahanga, bakunzwe, bafite impano idasanzwe mu kuvuga amakuru, mu kogeza umupira ndetse no mu kuyasesengura. Mwari kumwe nanjye Yurik. Iyi ni Vibes on the Top. Kwa subscribe maze duhurire mu yindi video. Reka mbifuriza amahoro y'Imana, umunsi mwiza, muhahe muronke, tuzasubira ubutaha turi kumwe.